Good day, everyone. This is Urhobo Bible Reading platform. Today I'm reading Matthew chapter 11, verse 12 to 15 in Urhobo language. I'll be reading Matthew Uyomi Royi Ikwovu Uwo Royi Ikwive Riti Ikwiyori Uwo Ikwive Ne Oke Region rite okenana oyi uviere ojuwu wohe ukpokpogo ikwo ogbarogba wobe egba reyo owo ikwera kidie irina kugbe emraruna ero rite oke region owo ikweni òun dasa reyo ke ona Elijah roromakana owe kwinyori orowo ero rowo nyo eme ejonyo wakobiro